Gedang mah di bata. Kadang buyut tadi sebelumnya kali apa? Nyaan, pera nyaan. Pera batara heula bicara pera. Betul. Wani mengadang mah. Alah, Tadi betul lagi. Jurus naon tadi teh? Mau macan aja. Mau macan sia teh. Aya Ultraman tetelih sama. jurus ganggarangan. Sok ieu jurus ieu geura jurus kalong datar geus sok. Wah, Lu sih Kayak jurus bajing, jurus kalong datar. Benar. tampulkeun ge mana? Ieu. Tadi atuh muka. Yo, gitu. Yo. Sok atuh. Sok. Mereka cicing diuk. Sok ada diuk. Mereka mana? Yo. Sok. balah, woi. Aja balah kan wabinya. Sok. Oh, Kayak sama. oh, 2000. Iya. sok nebus. Tepuk itu. Anjing. Acan. Acan, siapa satu pepi acan seaduh. Iya nya. Duwir. Sok. Ngampul gitu. Kergumadin. Kergumadin. Kunaon? Iya nih. Banyak apa aja. Insan. Ini udah jampean. Kok dia anjing, dia. Waduh. Andonyo. Genyur kan banyak apa enggak pernah pada ya genyur teh itu juga. Untuk Bata Untuk kain teh. Kakak pula bisa genyur. Dia anjing. Si moy. Mana? Oh, ini kayak. Berani. Hah? Corik mangadengna. Dia. Kia bata kia cetana. Masuk ke karsana kumaha eta? Karsana kumaha? Bonjol. Genyur. Udah nyuwel. Eta baheula bisi eueuh sadekok. Ini getihan nih cewek. Oh, wah getihan mah enggak tahu tarang beuki kareup. Rasa. Rasanya. Kalau ditonjok. Ya. Alah, Atas. Hei, kayak yang iya ki. ya naon kopi. Nanyo. Iya, betul. Sama orang nunengnya wae teh saha? Sok ngomong gua aing mah. Gedang ya teh. Can di sana itu mana? Kakak. Ini melong wae. Miskin kayak Nah, miskin. mana? Coba mongkok. Emang ada nggak yang kaya yang miskin? Jangan nanya. Dago ini ketian. Kayaknya kaya anak miskin. Miskin. Ngatak kamu meriup iya weh. Penjualan banget coba. Ada anjing kan. Udud melecap. Beli mumul. Boleh cadu. Cik. Udun mau bu, kanan mau bu. Lapar anjing lapar, mandang lapar. Kata tadi lapar. Dia tunggu segala gedang. Gede anjing si kisah gebok. Saha. Gini anjing si kisah gede. Si bos Pernah ningali gitu. Pernah ningali teh. anjing. Tiil. Tiir, ditiir. Tiir kunaon? Tiil. Oke, cara aku. Oh, anjing geli kayak aduh. Aduh kompres. Mau bener anjing. Mah bener. Gering. Mau balik goblok. Mau balik kumaha? Mau kau Di kompres tuh geus mawa, geus siap tuh. Tuh. Mau. panas anjing. Bare obat naonnya? Obat
Rani. Obatnya naon? Tiis. Nya obat naon? Obatnya naon? Dia dia Ciko. Ciko. Main obat panas. Om, Ciko mah. Mengikut Ciko. Naon? Eta pasihan. Luta saya teh Wios. Wios, dekat. Wios atuh lain sorangan mah, ya batu lagi. Pasihan tong pergi. Oh, kabeh we teteli. Sok gitu Pak. Bebana tuluy atuh. Cicing kali-kali mah pan hayang miskin. Aduh, cabak. Kareng. Hareng gitu. Kayak naon tah? Yang naon tah? Ceker. Ceker. Hayang ceker saya lupa. Aing teh hayang ceker. Hayang ceker saya lupa. Yang naon? Hah? Ayam mata tolol. Itu hayang. Kesian lo. Korek mana kai? Korek. Pukul. Lain mah bebana we tuluy nyenyong teteli. Gitu. Udah makan hayang, beli cadu, bedut di kebun. Rampak anu batur. Mere para. Beak beng. Mual balik. Bena. Di bena teh mah bantal. Uih deui tepas aam. Oh gadang. Rampak deui. Cing batang. Kawai. Bere batang bungkus. Kok tampol-ampolan. Dah ini mah mau beena ya mah belaan ya. Beena moal lain mah. Ya. Ya naon? Ya, iya. Nya aya naon? Ya demek. Rumah awas ujang tatang. Ngale. Lain sahili. Udah masalah. Masalah demak sia teh. Tang deui. Hah? Burileng mana teh. Jika buuk berek ieu nyak beurit burileng neangan heula. Aduh, hapuran. Ke pating mana kai? Tah lah beresin wae hiji-hiji. Oh, lain mah. Masalah teh loba bertumpuk-tumpuk ieu teh. Saya masalah tugas. Tugas naon? Tugas Ahare. ucap. Kieu denger heula. Oh. Pasti ke rokok. Gitu gak tuh kode. Naon? Namanya ayo. Nah, Kieu. kieu. Yang